I tai mai Te Ariki Hou o Ngāti Tuwharetoa, ki te kawe i te mate o tōna pāpā me tōna iwi, o ti rā ko ngā mate katoa o te waka o te arawa. Koia te ariki mo te arawa mo Tuwharetoa, koia tēnei haramai nei engari, tāku te karangātu ki ngā rangatira o te arawa hoki, ngā rangatira o tūhaurangi, o Ngāti Rangiwewehi, o Ngāti Whakaue, me ngā iwi katoa o te arawa, kia haramai. Ki te marae o te Punawhakareia o rā kei ao, i tū ai tēnei ki kawe mate. Ko rehua mihaka, me tōna iwi o Ngāti piki ao, e manaki ana ki te taha o tōna hapu o Ngāti Rangi Unuora i te kaupapa nei. Toro atu e ki Tuwharetoa, ki tō tātou ariki hou, ia Te Rangimāheu. Kia kawe mai i te mate o tō tātou ariki tātumu te heuheu. Nō reira kia kawe mai ngā mate katoa o te arawa, kia ai ai te kōrero ko ngā mate mai make tū ki tongariro tēnei tātou e tangi nei. I think the preparation has been huge. We've been planning this since October. We've had lots and lots of working bee, komiti hui. So we're really excited, but I also need to acknowledge that it's brought Punawhakareia and Taurua together, but also our wider iwi. So it's another kaupapa for us to come together. Ko Jordan Shaney o Ngāti Te Rangi Unuora te hāpai o e whakarite ana i ngā kai me te whare kai. Hei tāna, ko te kawe mate he kaupapa hei whakakotahi ai ngā hapu e rua nei. Growing up, it's always been, above all else, is manaakitanga, and so one way that we can show our manaakitanga to our manuhiri is through our kai, and so hopefully that's achieved. I think for me it's just that we've always been brought up on our tūoi side, so the journey for us about the Poukai has just been home, about being in Pūkōrero days. Kua whakatīnanahia ngā wawata o te ringa wera nei a te pai rākau rakuraku mō te hokinga mai ki tōna whenua, he hāpai o mō tōna iwi. Just coming home to be able to help out where you can. In terms of the catering, this is actually something I do all the time, but being able to do this for something so important, for my iwi, and that is something different again. Kai ko nei taku aroha ki tō tātou ariki nui, koe ni ngā waihono i te pō, i te mea ko ia tēnei, kaha whaiwhai haere i ngā kaupapa maha. Ā iwi nei, ā motu nei, ā ao nei. Ko ia tēnei, kai te hoki mai ngā rangi, kia tai mai ia ki ko tō mātou Poukai. Me te whakaaro nui ki ana mahi nui. Te ngana nei, te whakakotahi ai i te iwi Māori i raro i te whakaaro kotahi. Ko te whainga matua o Ngāti piki ao, kia haere ngātahi te waka o te arawa mō ngā kaupapa katoa, whēnei i te Poukai o Ngāti piki ao. Mai o Hapanapa, Aukaha.